dukubitisha dushwanyagura abantu mwakoze subscribe, muri abantu b'ingenzi cyane, muri abantu b'abagabo. Salute ku bantu mwakoze subscribe, ndetse nawe ugifungura iyi video mu gihe ari ubwa mbere ukigera kuri iyi video, salute umanze ukore subscribe, ukoresha ndetse na comment, ibiganiro nibikajye bikunyuraho. Amasura mashya rero mu Mavubi yahamagariwe guhangana na Benin. Umutoza w'Amavubi Frank Spitura Torisen yahamagaye abakinnyi 38 bazavamo abazifashishwa mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025 ku mukino w'u Rwanda ruzahuramo na Benin mu Kwakira. Ku mugoroba wo kuwa gatanu tariki ya 27 Nzeri rero 2024 nibwo umutoza w'ikipe y'igihugu Frank Spitura yashyize ahagaragara urutonde rw'abo yifuza kuzakinisha mu mikino itaha binyuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Aba ni abakinnyi bazakina imikino ya Benin, aho ubanza uteganyijwe tariki ya 11 Ukwakira n'uwo kwishyura ku ya 15 Nzeri kuri Stade Amahoro. Ni urutonde rugaragaraho benshi mu basanzwe muri iyi kipe, abashya ndetse n'abari bamaze igihe kinini badahamagarwa. Mu banyezamu harimo Buhake Kerema wa Ires, uyu ari kumwe n'abandi ari bo Ntwari Fiacre, Hakizimana Adolphe, Muhawenayo Gad na Niyongira Patience. Ba myugariro ni Ombolenga Fitina, Byiringiro Jean Gilbert, Niyomugabo Claude, Imanishimwe Emmanuel uwo bakunze kwita Mankwende, Mutsinzi Ange, Manzi Thierry, Niyigena Clement, Nsabimana Aimable, Nshimiyimana Yunus, Ishimwe Christian na Hirwa Jean. Mu kibuga hagati harimo kapiteni Bizimana Djihad, Ruboneka Jabosco, Iradukunda Simeo, Mugisha Bonheur, Nkundimana Fabio, Rubanguka Steve na Ngabonziza Pacifique. Yego.